recap, at approximately 7:03 a.m. Central European Time, one of the Russian Su-27 aircraft struck the questions. So first of all, I would like to highlight U.S. European Command's statement released earlier today confirming that two Russian Su-27 aircraft conducted unsafe and unprofessional intercept with a U.S. Air Force intelligence, surveillance, and reconnaissance unmanned MQ-9 aircraft that was operating within international airspace over the Black Sea today. To recap, at approximately 7:03 a.m. Central European Time, one of the Russian Su-27 aircraft struck the propeller of the MQ-9, causing U.S. forces to have to bring the MQ-9 down in international waters. Several times before the collision, the Su-27s dumped fuel on and flew in front of the MQ-9 in a reckless and unprofessional manner. This incident demonstrates a lack of competence in addition to being unsafe and unprofessional. Jet tempur Rusia menabrak sebuah drone milik Amerika Serikat hingga di Laut Hitam Selasa 14 Maret 2023. Dalam pernyataan, Komando Eropa Amerika Serikat menyatakan dua jet tempur Sukhoi milik Rusia, yakni Su-27, telah melakukan aksi pencegatan yang tak aman dan tak profesional terhadap drone MQ-9 milik Amerika Serikat yang tengah beroperasi di wilayah udara internasional di atas Laut Hitam. Melansir Associated Press Selasa 14 Maret, salah satu jet tempur serang Rusia itu disebut menghantam baling-baling drone MQ-9 hingga membuat tentara Amerika Serikat terpaksa menjatuhkan drone itu di perairan internasional. Pihak Amerika Serikat menambahkan sebelum insiden terjadi, jet tempur Su-27 beberapa kali melakukan aksi pembuangan bahan bakar dan terbang di depan drone MQ-9 dengan cara sembrono, tak ramah lingkungan, dan tak profesional. Insiden itu tentunya terjadi di tengah kian meningkatnya tensi antara Rusia dan Amerika Serikat seiring perang yang dilancarkan Moskow di Ukraina. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.